Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hayi namuntu of course dakhirwa la Lindiva. Stepmother vele. Okay, valinka na MLFM emdena makume ta khe tela boy 7 hayi ngomi swi tiva ku hayi hi hela vupengo vele. So ka of course ka tlhelo no fika nhlama 29 ta August ndo ka page ra munghana lona FM lava nga fika va tsala this post va fika va vekela Lindiva, as you can see va tsala ku farewell Lindiva endzhaku ka 13 years, as you can see kwalano va fika kombisa ku hi ku navela mikateko leyinene Lindiva n'wa holela, hi ku navela mikateko leyinene Lindiva n'wa holela. You can see le malembe lama hi tirheke swin'we na wena, tindlela a ti ku baseli n'wa holela. So then u fika ni ya cheka page vele she also posted farewell message nga swi vula tano mavona mhaka leswi ngo zama ku swi hlaya vele as a farewell hi vona ku i history nyana ya kona and stuff like that. Xikoko leswi ni twile ku swi nge vona kahle, so I think ni ta swi kopa this text ne I think swo swa best ni posta kunene ka Facebook ni kota ku hi hlaya kahle. I think it makes more sense that way mavona mhaka leyi ni yi kopa even then ni kota ku va ni yi chela la hi kota ku hi hlaya kunene and stuff like that. Okay, yeah, xikambe ni fike ni cheka fake account ya mina ni skipa yana this step. So ni ta zama ku ni hlaya Xitsonga ku swi kota ku olova nyana. Wa fika wa tsala of course nhlokomhaka farewell message from Lindiwe eka vatirhikulobye na vayingiseri vele vo tshembeka hi mbilu leyi nga tala ku khensa na emotion ya ni tsala ku vele this farewell message tanihi leswi mi swi tivaku hi mina Lindiwe Makhubele ya Lindiva n'wa holela. Ende ka siku namuntlha ni teka nkarhi lowuwani ni ri karhi ni reflecta eka journey ya mina vele leyi hi nga hi share hi nga va swin'we and stuff like that. Kusukela le ndzhaku le ka Chavani of course laha ni nga hetelela ni kurile or ku kula ni ri Soweto. A ni tshama ni kha ni ri na ku tsakela or norho vele u va ku voice ya mina yi nga kumeka yi khumba vutomi bya vanhu. So norho lowu wu vuye ku sungula ku va kona ku teka shape eka lembe ra 2009 eka xiyanimoya xa Capricorn FM laha I was blessed vele ku va ni presenter no va a producer. Yeah, of course laha ni producer tin'wana ta ti-shows ta kahle swinene laha vele ku famba ka minkarhi ni nga va part ya panel leyi endlaka swa ti-judgment vele hi 2011 eka South African Music Awards. Hi tin'wana ta highlights leti of course ni nga ta va na tona vele ka career ya mina. However, the dream I had closest to my heart was to one day join the SABC family. And then we very ni va part ya munghana ra FM. So norho wa mina wu vhete vele wu va wu humelerile. Ku va vele ni ve part ya show ya Psupsha. Yes, a ri ni tsandza rito leriwa. I'm sorry guys, hambi xi rima hambi ri yini Psupsha vele of course laha ku fambaka minkarhi vele ni nga vuya vele ni nghena eka everyday eka nongonoko wa ngerekani ni hlekelerini ni dyondzile ni tlhela ni kula ni ri na n'wina. Eka show yin'wana na yin'wana a nga ri just a program ne a ku ri ndlela vele yo va ni kha ni connecta ni inspire hi ku hlohlotela ni tlhela ni hlohloteriwa switori swa n'wina na energy ya n'wina vayingiseri.
eka vatirhikulobye ni khensile for being more than just co-workers. So hayi a va ri more than co-workers. Okay. Mi ve ndyangu wa mina, ve ti-mentors ta mina, like kambe yini mentor i yini ka mentor i munhu loyi a ku guide-aku, vanhu lava nga n'wi guide, and then mi tlhele mi va mi ri vanghana va mina. Eka vayingiseri va mina, loyal listeners, na khensa swinene ku va mi ni amukerile emimitini ya n'wina, timovheni ta n'wina na le mintirhweni ya n'wina, ni tlhela mi ni amukela vhele etimbilwini ta n'wina. Nseketelo wa n'wina wona wu nga va nhlohlotelo ku va everyday laha ni kumeka ni ri karhi ni tirha hi xiyimo xa le henhla. As loko se ni ri karhi vhele ni huma ni ya ka chapter ya nyuwana na swidyo swo ku na swin'wana swi nga ku teni, hence hi tela statement lexiwa a vo huma njhenjhe ku na swin'wana swi nga kona. I do so with deep appreciation for the love, encouragement and memories we have shared. Leswi a no mi babayisa ni, but rather ni ta mi pfuna ku nga ri khale. You see, hi timhaka to voice ya mina, passion ya mina na mbilu ya mina will always remain close to you with love and gratitude. Lindiwe Lindiva N'waholela Makhubela, as you can see leswi nga fika swi tsariwa and stuff like that. So in overall a swi ku na swo karhi swi nga ku teni ko, of course ni nge ni ta hemba as Master Two ku ni fike ni tisa swilo leswi nga reliable. I'm not sure ku va ndla yini, but sure ku na swo karhi leswi va nga ta va kha va swi endla and stuff like that. Hikuva nge tsakisiwi kusuka laha for no reason, sure ku na swin'wana like ku na a better offer. Obviously tirhela mari ku na a better offer than this, or mali a va yi hola hala and stuff like that. Mavona mhaka leyi a vanhu swi tikomba va vasekela ni kha ni hlaya ti-comments to tala swinene, ku va va kha va suka swa ku a va rhandziwa swinene, mavona mhaka leyi. As hi suka ka section ya vona hi ngo tlanga ya na voice ya vona mi ta yi twa ya. Loko ri sukeriwa hi namba na swinangodu Lenderi wo ti tsundzuka loko na swona beko hi namba ka mhlweni siku kona vanhu hayi khona DJ namba yi kona na Sunkland Chabalala 20 minutes ibila awara yanharhu hi le ka khoma ndlela ya ina yona hlokomhaka ya hina ya siku ra namuntlha leyi nga sukeki ka hungu ya kumbe yi suka ka hungu mara yo komisi ya hi lava ku tiva ku ku na ndlela. As you have seen, so hi leswo guys mi ta commenta below ku n'wina mi rini swona. Mina as Master Ten rini mina ri loko if ku ve na better offer, there is nothing wrong, munhu wa teka another opportunity, hi ta ku hi hanyela yini swin'wana mara than ku va hi endla mali. So yeah, hi leswo emdeni hetela hi Boy Sevens swa ku switori swa kona kahle ku va ti-flip flop. Se yi tlhe yi lan'wa kambe mi nga ma hleketisa yi vini yi tlhe yi lan'wa kambe ka beef a yi vulavuli kunene once, a yi vulavula hayi yin'wana mane beef teka sweswi mi ni lwa hi ku hlamba no dya ni lwa na ku ni famba ni ya xavhiyani loko wo vo swin'wana swi nga fambi kahle hi loko munhu kumbexana u kuma ku ri o fika ni rhukete ni nga n'wi dyohelangi nchumu ni ta fika ni posta munhu luya no ni karhi ku rhuketeliwa n'wana mani ni karhi ku rhuketeliwa ni te swa beef a na ha swi lavi na sweswi swi ta trenda swi nge endleki hi ku fika ni ku posta ni ku n'wana mani ni karhele ku rhuketeliwa hi ku leswi u swi yimelaka leswi u swi lavaka u nge swi yimeli. Se ni karhi ku rhuketeliwa ni kombela ku wena sweswi u huma ka mina hi ku ka beef a na ha ri kona wa ntonyana. Se ku na vanhu van'wana va le ku ni ringeni va le ku ni tovatoveni va le ku ni tovatoveni ni mi voni khale a ni mi voni mi ri na dating, a ni mi voni mi ri na a ni mi voni mi ri na dating ku ri ni nga mi beef a ni beef mi sweswiwani ende va n'wi da swa ni nga mi hlamulanga na loko na ha beef a ni mi voni mi ri na dating, a ni mi voni mi ri vanhu va serious. Hayi famba mi ya hlamba
u tshama vona munhu u lava ku n'wi beef u yo va snacks lava yo languta milenge yo va snacks lava a ni mi voni mi ri na that thing n'wina that's why ni nga mi beef that's why ni nga mi hlakuli se ni lavalava vanhu lava va nga na that thing nyana so a kota ku no xava 12,5 na chukela ra brown a ri veka le etafuleni se we loko u ni chingela u nga ri na that thing a ni voni ku ni nga ku hlamula that's why na vanhu va va ku hlamula va ku wa hlamba matini na u hlambi nono la ku hlamuriwa vanhu va that thing nyana so loko munhu a ku beefa u ka u phenekanya ku yo leya ku trendini u beefiwa loyi why kha yi tizanyisa yana ngwenya mi loko yi twile ku tizanyisa nyana a no chava ku vula mara yi le ku tizanyisa nyana ngwenya wa nge swi le ka vuelani nyana if you know you know wena hayi ka yo misnacks ka u beefiwa hi loyi hambi ti-viewers ta n'wi ti nga ni vhele vanhu lava mi vonaku mi la ku fika ka K na mi la ku fika ka M swini ku na vanhu van'wana loko u fanele u va langutisa ku loyi ngo n'wi beef lowu na vanhu va ye va 200 na vanhu va ye va 300 hayi hina se hi fambi ngopfu a na hala ku akhawunti ya mina ni yi talatala tihuwa okay akhawunti ya mina yi fanele sweswi yi tala timhaka ta business hi le ka boy 7 za mi fanele ka gaza simbi ya mai na hala ku pfula tin'wana ti-business sweswi nga ri khale se ni kombe ku mi support vanhu va ka gaza ti-business leti na hala ku ti pfulaka sweswiwani ku nga ri khale mi to yi vo yi pfuliwe business ni kha ni interview se vanhu va ka gaza mi ni hanya hi n'wina ni hanya hi n'wina n'wi mi ni rhandzaka se ni kombe ku mi support n'wi vanhu va marango hi yo yi sungula vanhu mosa a swa boy 7 na swa swi khomani hi yo yi sungula vanhu hayi arezi but yi ve yi tlhe yi kombisa ku hayi munhu wa kholo a nga yenana a nga rhuma vanhu yi n'wi kumeni ku i mani and stuff like that hi ngo yisa ka that section loko mi lavisisa mi swi vonile ku va lo xavaxava hi mani ni n'wi kumini sivava mara it's wrong munhu luya ni n'wi kumile sivara i vanhu vo duma i vanhu vo duma va suka munhu luya loko a vulavula hayi context leyi n'wani vhevhela hi tiva na marhobela hi khavhara se yi ri munhu wo duma munhu loko lo a nga rhuma vanhu laviya se loko a ni mani na ku hleketela vanhu but a wuni no ku vanhu vo duma a va lo tala ngopfu le ka gaza na loko va hi vhele khe hi narrowa down mhaka leyi hi vona ku a holova na mamani boy 7 if you can try to look at it mi nga connecta 1 and 2 if i ntiyiso hi mpela yi swi kumeni boy 7 na ku i munhu wo duma a hi ku hembeni na mhaka leyi so ya hi leswo guys loko ri amukeza swi ska banda kombela mi tleka subscribe wata break up yi tsakisa kwini munghana yi tsakisa laha ka ku i ti-imagine wehe i fumini ya karhi a hlupheka ku xwa i ti-imagine ri ndzeka movha ya karhi a famba hi milenge